Umutwe wa M20 kuri uyu wa mbere tariki ya 27 Mutarama watangaje ko wabohoye umuji wa Goma, usaba abawutuyemo gutuza. Umutete yabyemeje mu itangazo ryasohowe na Lawrence Kanyuka yivugira mu bya politiki, ubwo yatangazaga ko Nyirantarengwa y'amasaha 40 yaturiye umutwe wari wahaye ingabo za leta ngo ziba zamaze gushyira intwaro hasi yarangiye. Yagize ati kuri uyu munsi w'intsinzi bohorewe umujyi wa Goma, Mutete turamenyesha abanyagihugu n'amahanga ko igihe ntarengwa cy'amasaha 48 yari yahawe ingabo za leta cyarangiye. Uyu mutwe wakomeje usaba ingabo zose za FARDC gushikiriza intwaro zose MONUSCO mbere yo guteranira kuri Stade de l'Unité mpatarenze saa z'igicuku. Unze muti nyuma y'iki gihe ntarengwa, umuji wa Goma uraza gufitwe mu muryango wacu. Mutete nyuma yo gufata Goma kandi yatangaje ko ibikorwa byose byakorerwaga mu kiyaga cya Kivu bihagaraye, kugeza iteza atangariza ko bisubukuye. Uyu mutwe wasaba abaturage gutuza, turasaba abaturage gusenga bagomba ituze kubohora mu gihe byakozwe neza. Ibintu biri mu biganza byacu. M20 yemeje ko yafashe Goma nyuma y'imirwano yiriwe yihanganishije ingabo za leta kuva mu gitondo cyo ku Cyumweru. Ni nyuma y'uko inyeshyamba z'uyu mutwe zari zimaze kwinjira muri uyu mujyi ziturutse muri teritwari ya Nyiragongo, aho zari zimaze kwirukana ingabo za leta zikagenda